Aole I amataina le launga le nei tai au. Te fia whaongaina le nei e wanoa e. Whaafeiloa ai atuai mātua o le whale. Sunga le whaafengainga ia pasta sepi. Pea le whale tua ia soe. Whaafeiloa ia tu le suafa manu malo le li o Yesu Keriso le nei tai au. Mai se fo ia le sunga le sui te tai whaapea fo le whale tua. Sunga i whaifi au langolango mautou whale tua. Sunga i toi ina mautou whale tua. Whaatalofa atu le suafa Yesu Keriso le nei tai au. Mai se fo ia sui sunga i le tai te akono malau sui. Whale tua e maise o te akono te ito atasi. Le au talavou e maise o le whana witi. Whaafeiloa i whaatalofa atu le nei tai au le suafa lava leo Keriso Yesu. A whai fo ia te fau mai le nei tai au. Ia o te whaapai atu ma whaatalofa atu. I le suafa Yesu Keriso. Te talitonu. Au ale o suafa na e nati mai e le nei tai au. Amene. Te le isau ona o lau fia wawa ai le whaifi au mai Afrika. Ena e sau ona o Keriso Yesu. Amene. Hallelujah. Yeah, praise the Lord. Amen. Yeah. Te fia whaonga aina fol nei ewa noa e. Vea ilo leo e whai masui o sio maainga, sio tōlua. E whaaleo ina ilo mātou nganga whaafitai te le lava. Sunga le whaafenga inga man whalitua whaapele ainga e kale sia. Iona tūlanga tofi. Ona o loutou whesosoani ma o loutou anga le lei o lau whaapena ona avatu i masina umalava. Ia e leise auro e leise ario ia i maa ua ma te tau ia tuai loutou anga le lei. A ole ma te talo i anga le lei atu le atua ma toi whaatu tumu me ua whaangaonga o ina. Ona o loutou sila i le atua malana ngaluenga. E lo taltonunga, tau te lei whaia ona o loutou wa ail tangata, ai ona o tou whaia ona e tau te alo lofa ia Yesu. E ala le ana le ngaluenga. Me lea, ia, whaaftai atu e veilo leo e whai masui o Rachel. Ia ma te momoli atu ailo ma loto whaafetai lautou pule lea. Whaafetai tele lava. Ia le anga le lei, ia ma le alofa o whenga i fwoi ma le ngaluenga i Afrika i saute. Ia olo o manuia le ngaluenga i Afrika i saute i lautou tatalo. Ia maise o lautou tapuainga, olo o malanga mai ona o nisi o fuafuanga fwoi o le kale sia. Ia ona toi taliwa i fwoi le mo se taimi le lumanai. Ia ai olo o manuia le kale sia i lautou tatalo, ia maise fwoi o le ainga misionari. Olo o moli mai o lautou olo faanga, ia whapena ona whaaftai mai. Ia ala i lautou tatalo ma le tapuainga, ia a o whapena fwoi ona alo whaiva ngaluenga le atua i lea tunu, amen. Ia leo le a tu atu le vanoa le whaali e ia le matama i video lea. Le na mao mai ua le ngaluenga Afrika i saute ia ona so soo i lo lea ma le upu wha malosia le atua le nei tai au, po ua sauni me le tatou. Ia, avisa upatipati vi ia Yesu le tai au. Blessings in a powerful and precious name of Christ Jesus our Lord and Savior. To our visionary and father of our ministry, Apostle Leaumu and Lavina Mafoe, Pastor Toota Loli'i and the Executive Committee and all senior pastors of Worship Center Christian Church worldwide, Talo Falava. The Lord is good, He is indeed a great God. Count the cost and make the sacrifice. Here is just an overview of South Africa's mission field and the birth of another branch of Worship Center Christian Church in this part of the globe. There were many challenges and difficulties in the work in its infancy, but the Lord has been good from the very beginning until now. The beginning of the work cannot be forgotten, in hearts united in the effort to embody the reason for leaving home and traveling far. Since 2015, before establishing another branch of Worship Center Church until 2019, New Beginnings Care Center has assisted in feeding the poor from Mondays to Fridays, preaching the Word of God through open airs and items, and preparing the resources before handing out. During the week, we prepare and packed more than 300 crates of resources for all the pastors of the Christian Alliance Network on Saturdays, and on Sundays, we'll minister to churches in townships through items, testimonies, and the Word of God. In 2017, the Worship Center Church was officially opened in Boksburg North and began to develop the church through cell groups and weekly outreach. In the beginning, it was not easy because of the language, the culture, and especially the environment, but everything is easy because of the Lord Almighty on our side. A total of 25 missionaries served on missions in South Africa from 2015 to 2018. 7 of them returned home and are now serving
in other worship center churches, leaving 18. The missionary family have faced many responsibilities and projects, not only clearing the grounds, but also repairing the temple of worship in its area in need of repair and renovation. One of the major renovations in Worship Center Christian Church, Boksburg, South Africa, is the repairing of our old church building to its modern state as you are witnessing now. As the journey continues, God brought home 2 lives of His servants, Elijah Filippo Jr. Domisia, passed on the 30th of October 2020, and Pastor Setiu Tua Setiu on the 5th of June 2021. It was a bitter and difficult moment of our lives because of the loss of our fellow servants in the Lord. The passing on of Pastor Tua happened right after we opened another church affiliated under Worship Center in Kroonstad last year. However, despite the difficulty, the Spirit of God was there to help along the way, guiding our every step. Only 16 missionaries are currently working and serving to continue carrying out God's will in this country. It was the first time such a thing has happened on the mission field. It was an unforgettable experience. A lot of maintenance work has been done, both on the church compounds and its surroundings, and the place where the missionary family are residing. Approximately more than 500 people are fed daily during our weekly feeding scheme. Most of these people are destitute and homeless. Because of the outbreak of the COVID-19 pandemic, there is an estimate of 48% unemployment rate in South Africa. These have caused an epidemic rate of unemployment and hunger problem. Often the only meal most of these people have is what we feed them during our feeding scheme. We receive resources from different churches, organizations, companies, church members, and individuals who are willing to support and fund this good cause. Each week, witnessing and outreaches takes place not only in the streets of Boksburg North, shopping center, door to door, and not a day goes by souls are won for God in His kingdom. Equipping and developing leaders in needed areas are one of the main cores of our learning process as God's purpose unfolds in our lives. These trainings are not only for the missionaries, but also for our church members. As this year began, church planting has been one of our main focuses, and it's starting already. Some of the doors God has opened to establish churches on the other side of South Africa, including Kenya, the province of Limpopo, and another subgroup have opened in Springs. Sunday services are now taking places again, after 2 years of being closed to the public due to the pandemic. Ka-Untitled lava ila o tauta po inga matalusanga fai-fai-pea, mo imatau o fianga yaimal pinangalo le tua ilimeya tunuu. Ola matau tsalo Leaumu, ia whaamanuia tele le tua whaafualola o tau soifua e au na tuaipea ia te ia. Praise the Lord. Praise the Lord. Iene atua. Ya, se tala pupu na ele mafai e minute pe o whamataltalaina ia le mea o lo whapena ona whatinoina ele atua ele ngaluenga i Afrika i sauti. Mai te tau tino fo ia uia ele ia se mea mawhai ona whai le tangata e au noa ma le tātou whaalangolango ele mana o le anganga pa ia o le atua. Al tai aul nei o te fia taltala noa i se au tū whaapea whaamamaina e ala i le afi. Refining through fire. Whaamamaina e ala i le afi. E peru e lima lon matfalon whaiupo e valu whai mai. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. E ui lava o ia o le alo. A o mea sa ti ngā ai o ia, na oa o ina ai o ia, ina ia usitai. Whamai o mea sa ti ngā ai o ia, na oa o ina ai o ia, ina ia usitai. A o ia o le alo o le atua, o ia o le atua. Hallelujah. Tala noa lai le me tau o le refining po le whaamamaina.
E mana o mea lou malama o ai le whaamamaina. Before you go through a process of refinement, we need to understand who is the refiner. Hallelujah. Langa yei taimi ua whapena o na tātou ui I mo mea whaingata, ma mo mea tofo ina ilo tātou wola vala awina, ma lo tātou wola au na ile atua. Ai tātou te lei loa po o ai le wha mamaina. So a familiar image in God's word, po se ata masani ile afionga le atua. God is the refiner. O le atua o ia o le wha mamaina. Hallelujah. Ke waila ia e whape o ke malama o le atua o le wha mamaina. Ma e ai mai le viua le atua le kaime ke ui e le wha mamainga le atua. Po le tofonga le atua. Hallelujah. E umange wai u le viinga o le akua mai umai wa e oli ai. E umange wa e makua ai sea. Langa I ke malama I le kangaka le wha mamainga oe. E le o se kangaka, e le o se whaife au, e le o se loku. A o le akua wai, he is the refiner. Amen. I ngā ua whapenga o ngā malanga fo I Afrika I saute ngā luenga peonga wala awinga ai. O le ilesi aso mako o wala ko ulaunga I le mako opene ea sa whai mako ulaunga ai male auso. E umaku le launga, ai kukuka wale leo mai piki aku mako. Ngā mako o umane leo fisa o leo. Ai umange wha mai leo. O le ako e o umane auso, ai o le a loka o e lango o e kai o e le sa launga. O le ale menga kupunga loka. A le sa launga le upo le kua. Ema, ele leile atua. God is good. Ai umange wa loka I kau kingo le leile atua. Praise the Lord. Ngofo lai ko kongo le fale pui. Ia oi se e fia ngofo I le koe ngā ngofo anga whapea. Ai ngā ua whaasavali pe le atua, le au nanga ma whaao pe le atua le meo lo manao I le atua. Hallelujah. Au arange e complain le kaimio le whaui I le akua I le process lea. E umange wa vi ia le akua ai e ke mangui ai. Hallelujah. O le atua o ia o le whaamamaina. E le ai fo se kangaka e wala awinga e le akua e le manga o le akua e whaamama. Ai a whaamama la e le akua le kangaka wala awinga ma le kaka whaawinga. E isi kaimi wa umange whaamama inga wa hika I le akua. E isi kaimi wa umange whaamama inga wa complain le whaifi au. E le isi kaimi wa umange wa le fia iai le wala au le akua. Whamene akua a e ngosaia inga. Hallelujah. E iei le mea lo muli mai e ke oli ai. Pe a e ngosai ke ui e le process le. Hallelujah. So God refines to test. E whaamama e le atua e tofo ina ai. Le si kaimi whako ai loa ka ngaka sao inga ua kofo I le akua. E ke ngā lue, e ke vivi, o ke pese, o ke kaka, e ke sau I mafukanga. Ai le o iloa ka ngaka sao se I longa lava, e kofo I le akua, e ala I le whaamama ina. O ngā whako ai loa ka ngaka sao. Praise the Lord. Hallelujah. Ai wawa ai le ke le complain al kaimele le yeimea. Ai ngā o ngā whainga o I le whamama inga le atua ngai waila I ele e complain le kula mua complain le kula longa lua koru whaim. E 24/7 hours e complain le aisea. Le ngā le whakaali ali ngā kasao inga ua whaawa ua kofo I le akua e ala le whamama inga. Praise the Lord. Yeah. Amen. God refines to purity. E whamama I le atua I le mama. Awang ingalo ya ki oile au ku refining through fire. Hallelujah. God refines to purity. E whaamama ele atua ile mama. Hallelujah. Ele aise mea e pikosili o ngā mga ole aku e whaamama I oe whaamama ia unga ilo langa upu. Me foi le nga la ya la unga le upu le atua e whai mai sauki a Paulo o ngā se I le o le upu le la unga inga iloko kangaka aisea. Ele mga ole ki a Paulo I le upu. Hallelujah. Ele se ia ki Apollos nisimea. E se ia le upu.
Hallelujah. Me foi langa lenga after ki apolo ya au. After ki apolo ya ki oi. It's not about you, it's all about the word that is in us. Langa ole kaimi ya ke malama ile mele ka oko le upo le atua. Langa ole upo le atua ole fina ngalo le atua. This is the will of God. Hallelujah. Ole upo foi lale. Ke vai ke fai ka wako isi ke me ke fai ka wako ai. Sa o ame le akua ya ki oi. Nga e koe sui le ole me ke fai ka wa mai le akua le ole mea nga mo oi ri mefi. Ai sea, langa lai mga ole akua e wha mama inga le o langa ngaka le kaukala aku. Ai nga ke le I wha o ngā inga. E mua ran wha mama inga so oi lo ma wha o ngā inga. That's the reason why Jesus said to his disciple, follow me, then I will make you a fishers of men. Ele I mua awinga ele akua o so oi whai kala le lei. Whai mai, follow me first, then I will make you a fishers of men. E la ka ngaka ua mga oe whai mua le so. Ai le mga oe muli. Hallelujah. Amen. Say amen mai ka konga lua whakasingi kai au. Hallelujah. Praise the Lord. God refines so purity. God refining may be in vain. E ole whamamaina e le tua a kongo e le au ngā. Ole kele o isi kaimi ua whamamainga o le akua ma ua manga o le akua e whamamainga hau. Aua e le teikinga o se mea e pio dai oi. Aua e teikinga o se mea e destroy ai oi. Ai whawaina ia le ua le process o le whamamainga e le atua. Al waku ma le si whamamainga. Al waku ma le si whamamainga. E le sui al ka ngaka fia whamamainga le atua sea. E ke le manga o le whamamainga e ke manga o le whaongainga. Sometimes ua o ngau ke le whaongainga e o ke le manga o le whamamainga sea. O le whaongainga o le mesua mali. Whaongainga o le mea e mangaia. La unga aku, paki mai kangaka. Ala langa mai kangaka, kakalo aku pa u kangaka. Ai le manga o kangaka whaongainga i le whamamainga sea. Langa o le whamamainga e ki ngā. Hallelujah. O le whamamainga e ki ngā e ke le manga o ave ese mea lai ke fia iai. Po mea foi lau ke manga o hai. Hallelujah. O le mea ngā lenga whai mai e kala Yesu. Let your will be done, not my will. Ei kaimi waka koe au mai alo ka kou loko. Fua ki ei fo le leie. Whape ngā onga. Au onga i le akua. Le mea ke fia mga o ai e whai sea. Langa le ua maa ngai e lau free will. Hallelujah. Lafa mai le akua. This is my will for you, Matthew. A le matcha lama le will a Matthew. O ke le alu i aisea. Pe wa ke le akulo mga o lau free will ngai lo le will a le akua. Praise the Lord. Mea lea e se le ka ua i lo uia o langa ka umawhai le akua. Ia submit la uia o li lalo le uia o la le akua sea. Langa o la uia o le nisi kai me whaalave. O le uia o la kangaka e whaalave I respect ai le akua. O le alana me whai e au. E ka kau fwoi a whaamamainga la ua uia loko o fua ke i fo le lei. Lau a wala au mai le akua o le kai me o ka ua. A lau whai mai le ai se i umane me lea. Ai sea. Langa o ngai ke au onga i le akua mai loko fua ki ei fo le lei. Reasons why God takes us through character refinement process. Po mafua anga e ave i ka kou e le akua i ala e whainga e whaa. Le lei ei winga. O le ale mafua anga. O le angofongo ale akua ave o e wha ui le kuinga process wha pea. Whai mai e whaale leia i o winga, pe whaale leia i o winga. O le ale mafuanga. Ia ke fesilia e ha oe ia ke oe fesilia o ia kia. Pale me mua e ke manga o mia lau loa. The reason why God takes us through character refinement processes to increase our dependence on Him. Hallelujah. Ia whaatele ina ilo tatou whaalango lango pea i le tua. Amen. Se fai kau me la ka kusinga mua fa mole lava lo singol toi. O te avane lo na tolu vai ngale afi. O te fate ese ele ya te ila tou. E pe on fate ese ina ele o ario. O te tofoina ila tou. E pe on tofoina o le auro. E vala au ila tou ila ungoa. O au foi. O te taliatu ya te ila tou.
o te whaiane o lo unu lava i lātou, ai whai mai i lātou o lea li ilo ua tua lava o ia. Praise the Lord. E le ai se kangaka whao ngā inga e lea tua e le whaawia e lea kua i le afi. Means kofofonga. A ke lela le mea e ke ui ai. Ia e ongo sailanga e malama kule a kua ia oe ngai lo oe. E ke e malama kule a kua ia ke oe ngai lo lo malama ia ke oe po au foi. O le mele ngā ui ai Paulo i male au so fai mai Paulo. Ua le mawhai e le ma losi o ngā kakali. Mo mea whainga kā i lunga o le wala awinga o le kangaka. O mea e le fia manga o le kangaka wala awinga. Ai longa mafuanga mga o ile aku e whaui le kangaka wala awinga i le mea lea aisea inga ia mga kui fuari kangaka whaonga inga a le ai ale akua e le mawhai o ngā au whaia a au ngola ma male nganga paia e le mawhai o ngā au whaia aisea. That's the reason why God wants us to go through this. O le process la lea e kele i o kaimi e kele mga o aipo kele mga o aifo. Aisea, langa e leiloa umai kangaka o lau e ui le process lea nga o oe ama lea kua. E ke lea lua ku whaali ali ia lea, I'm going through this process right now. Nga pau ar kangaka lai malama nga o oe ama lea kua. Hallelujah, e le public foi le saua lea kua e whaui o i mea ia. Nga o oe a le ke ngofo, nga ke malama where I am now, o le result o le mea nga o hui mai ai. Hallelujah. Ele ai se mea, ele ai se kaime whaui ai o ele akua i se mea whaapea, ele kaungu ui se destination. There will be a destination. Inga ua ese mai sala elu mai ai kupiko, whamai le akua ia mo se whailengu. E iai le kaunguunga, o le kaunguunga, o le promised land. A laio ese mai ai sala elu ma mawhau ai kupiko. Whaapea la kaunga o ese mai ai kupiko, kukulu i kanganga. Se fulu kasi aso sa kakaunga o ale malanga. E whai meia, wha se fulu kausanga isea. Nga whaaui ele a kua le process. O le kele o kangaka ko ulu ele awala le process lea. Amen. Kele o kangaka ele i nga whaalongo ele promise. A ele i kaungu ele promise isea. Wala ko trusting on the journey, but not the promise. And I want to tell you, you have to get prepared for the journey, but trust the promise. Trust the promise, but get prepared for the journey. Ele wala aua ele kua ke savali ai ke miuma. Wala aua ele kua ke alu e malanga ai ai lo kaungunga. Amen. Wow. E mga omia lo faalangolango i le kua, le auso. Le foi o ke kua uia. O lo kangi foi a uia ngai le kua. O le mea le ngā lulu e ai. Se fulu wha mai le e kulou le pai o le kua. Laua leo ele whale le whangua. Ai sea, ua makua i maua lunga le crime a wheniko e sauke. A o le kaavale e le o kai ko lua e o kai ko wha kai ko lima. Ua wha kau le mo le spray foi ngā le wha o ngai leo leo. Ai sea, o lai kom foi e pui mi mako i sau sisi so whai mako. A mai le kua o mea kou ke ui ai. Ia whaakele inga ai o ngau kou whaalango mai. Hallelujah. Ele ai ma se winga ka kou ke ngā lulue ai pe ale whaalango i le kua. O ai foi se si manga o ngai siri aku ngai lole ngā. Ka kou whaalango i le kua. Let us all depends on God in everything. Hallelujah. E o se mea ua ei lo fai. Whaalango pea i lea kua. E oi se mea ua Yesu experience. Whaalango pea i lea kua. Hallelujah. Langa ta moment o ke le whaalango i lea kua. Ta moment e loa i lea kua wa e le koe mga opo ua u le koe mga o ia keia. Pa le kusa pe ke musu i lea kua. E mga o ha lea kua ia ke oi. E le musu lea kua ia ke oi. So se kaimia e ke musu ai lea kua, e akili ai o ngā lakalaka mai lea kua, e fusi oe, langa o ia ngā whanga winga oe, o ia ngā wala winga oe, o ia wha inga wha au winga oe. Praise the Lord. O le ale mafuanga, le inga wha au i ka kou lea kua. This is one of the reasons why
to adjust us more to his will. Hallelujah. E fe tū na ia tiri ai tātou I lona finangalo. Kasi ngā mafuanga e linga whaui ka kou ele kua I mea whapea. Aisea, wa mga o mia e oele laka I le wiola le atua, a e ko la wiol. Langa e kaimi wa e aluma avele wiola le atua, ala foi e kosoku mala wa wiol. Wa le mala maile e kua, po fea sao le mele o ke kua I, po langa wiol, po le wiol al kaka. E iei la wiol e iei le wiol le kua. Ai o ai le alo le kua fai mai. Father, let your be done. Let your will be done, not mine. E iei le will le Yesu. E mga e mawhai o whiaku Yesu le kua kama. O ke refia maliu. O le mea lau maliu ai fua ui o le o kangakangi ngā le wali o fulu ma le wali e le anga sal. Ale le mea lau maliu ai fua uia. Ai fai marka la Yesu, la ka kia la uiol, o le asap mit la uiol I lalo le uiol o lau kama. Aisea, langa e mangu ia I kangaka ko kele keiloi. Asap mitla uiol I lalo le uiol o le atua. O le me kupu o le afa o ngai le akua le uiol lea e manguia I kangaka I ko kele. Hallelujah. Ia oia fia alu ia ferika le me a kusa u whangau. Hallelujah. Mga yo makua marka ko e kale sienga o la mai kongo o malinga o loi makasi le fia le akua. O ke le o sau o se fai fia o le o ke sau o le kari. Hallelujah. O le o ke sau lo ainga. Amen. Hallelujah. E oie fialu ia ferika. E aila songa fua ia ngā vā kua la ia whakua kua ai wala sfaraile. Hallelujah. O le vā na ngā ia pule e pa whe mesu e lau yoka te ai ai. Praise the Lord. E lo e se kaimi alanga ale mati lo ma fau malo mga kumea. E sea langa lai ke alu ai le uio la lea kua ala fu e koso kua ma lau uio. O le ala whainga kāwha ngā hao ngā rue ngā reari. Ia o le kakalo I le akua e whesosongi mai. Hallelujah. To adjust us more to his will. Sei whai kau mai nālau kusinga so ai whamon mole. Whauta, wa u whaatea leo taota I a te oi, ai le pei o le ario, wa u filfilia o e le o ngā umu o iai le puapua ngā. Amen. Ha mai wa u whaakea leo kaoka ngā ia ke oi. O le ngā luenga ngā le akua e whailang kākawala awinga. A mga o e whapenga ngā lakalaka I le uiola le akua. E ke le lakalaka I le uiola le akua mangi oka oka. E ke le lakalaka I le uiola le akua mangi la apisi. Amene. O le me mga o mia whakanga le akua e se I uma le oka oka ma avese le la apisi. O ngā e saulo le whai le akua. Le ua uma ngā e whamamainga o whamai le akua. Now is your moment. O le a o kango e whao ngā oe ma whapenga o ngā wha manguia oe. Kako uma. Amen. Aisea, pe a e manga oi lea kua e wha mamaha oe ma sei e se leo kaoka. Langa kau ke o mai mai le larolangi, ora kako waka o ka ia. Hallelujah. Ole kele yo au o kaoka nga sauma oe, le fwe kua kur kaka luma kwa i kele o kaoka. Amen. Ilo pe kele au o kaoka nga ilo au o kaoka. Hallelujah. Ai nga wha kanga lo le kua e wha penghao nga whaia le wha mamainga e ui le afi. Wha mai le kua, now it's your turn. Wa ole kai me whapenga ia le ke alala mai ua whaonga inga o ele atua. Hallelujah. Le ua e alala mai ua whaonga inga o ele akua, ua wala awinga o ele akua, ua whaawinga o ele akua sia. Langanga e manga o ele akua se e whaamama o he. Hallelujah. E kere whaakalila se e whaiwhi au peke ko inga peke ki a kongo. Hallelujah. Amen. E kaimia nga e yo e ele akua. Let your will be done. O le kaimi whoinga nga lua e ele akua. E whaamama o e, ma whaapaia o e, ma whaau o e. O le alala me ke mga umia. Don't ever look down on yourself. Langa iei keimi ua uma le processa le akua e whaama mai oi. A le mea ua kupu ua whai a si over ai maua lalo ia ke oi. I'm nothing. Ai kula i ole me whangai kanga kai a wherika i sauke ngat Paulo mga ka give me that one, give me that one, give me that one, give me that one. Nga vaku ari liu mai malekua ia sa vari lo. Aislea, ele ima se ma fau le mea le whai aku. Le alofa le whai aku. Ia lala ua mako ua oha oha la kou. E le koe sau e wha mai kimi. A ua e wheko ai oi marka maka upo le anga vale. O misio ngale fo inga i rei whaapea fo inga. Ia lala ua le lei angai ka ngaka. Ka ua o mai kimi that one please pastor. I want water please pastor. Ia via le ri. E mo ia masau le po. Rachel ai le masau ken.
E loe a whaaui o le akua i mea whaingaka. A e wa ai mai le viu o le akua. Nga e malama le mea le whaku o lau kama. Langa le au nganga i le akua o le whaku i le whaku. Hallelujah. O le au nganga i le akua. E le o le mawhau i le whaku. Le ai o le whaku i le whaku. Hallelujah. Mea lala ngā so se kaimia la ngonga i le akua le meilonga whaku. E pai fo i lau whaku. Because langa le au nganga i le akua. O le heart to heart service. Amen. E vai e la ngonga lo le akua e ke la ngonga foi. O le kaimi foi e ke la ngonga ai e pa i le whaku lo ka mai sea. La ngai understand le akua i lo whaku e ke understand i le mea le whaku lo ka mai. A e hui lengi me ke le mga oi. O ngai kau whaalaka laka oi le akua i longa whaku. Amen. O ngai kau whaalaka laka oi le akua po wau fo i longa whaku. E sea. We need to understand what is in the heart of our Father. So se ainga, e ka kauanga iloa e ka maikire mele le whako laka maa. Ai ale iloa, e oki ale ka maa, e alu ale ka maa ma le vision, e alu ale ka maa ma le whaunga, e alu ale ka maa ma le manguia. E le ai ma se ka maiki ke pue aisea, e le aise se malama ma le whako ale ka maa. Ai mai le akua, e mga o mia lau au aunga mai, ma e malama mai, i le mea lea e ka oko i lo whaku. Awa ile po a whinga kai ke ui e savalinga. O a mea lava e whinga kai ke le mga oai. O a mea ke le ima whau i ngai. Hallelujah. E le mawhai e mea ngā onga koe ave e sea o e sea. Langa ua e la ngonga le whaku o lau kama. Amen. Lua kausanga yo. Maa ngai alanga luenga. Ai vili aku lo makou whale ingai. Amai ya. Matthew. Loko kele. O le hanwa o kup. Wako harmony. Le ise ko olua. As a father, ko ai ka e alo whaku. O ko se o whinge le son kolu. Amerika la se o kolua. Babe, ia e loko kele ma o sai. E o kele o fia loko kele ma o fia o sai o fia saud fale. Te mama fuka markaka le o harmony e sea. E langa ele o le melenga o fai aku ia harmony e fai. E alu e fai le mele o maku uai o ia. Pangalea. Na whaakanga ele akua maa ua make ui ai. Ia ua wala au akuna mako whale, ua maisia makama. Ia ngā paua le mea ngā wha maua lalo i le akua, ele o ia le mafuanga, it's us. Ui le akua o maa ua le mafuanga. Kai mirengei, ngā ua maa o mai. Ua avea le mea ngā kupu, ma wha mangu ianga i le kai mirengei. Maa o mai kama mo e akunga i maa grandchildren. What a joy! What a blessing. Amen. To see them running towards us. Mako fusi ma mako whekangisi. Eloi, I understand na le melea. Hallelujah. E whauia ele kua peisea i ele anga le mele ke ui ai. Ai muli ange. Ua avea ma mea ke oli ai. Ma mea ke fia ai. Ai sea. Langa so se ka ngaka e manga ole kua e whaonga. E manga o fo ile kua e whaamama. E apanga ui mea ngā o ngā whaapele a kua. Se langa ua ova lau whaamawalunga e ke whai mai a o i o lau a whawhingi. E ke whai mai a i o lau kama e a mama. E lela aku lala mele whapenga. O ko mai e lalo lau sa. E sea, e le o le whaamawalunga. A o le whaamawalalo e whio ai ma le a kua. O le au nganga fo i le a kua e whai a lava ma le loko mawalalo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. To produce holiness in us. O le sire mafuanga, le inga whaakanga ele a kua kako ke ui melea. Inga ia fua mai ai le pa ia i tātou. Hallelujah, wha mai kara lese au vahenga ngā se o lau fia pa ia. Ia ngā whai aku ia ke oe, iskaimi. O mai o kou fia pa ia, asi mai ngai kou lima. Peia o kou ke pa ia mo kou mamalu. Yes, we are. We are holy because e pa ia le a kua lenga wala winga i kākou. Ai fa Amerika la le akua e ala ngau whakanga o ke ui le meanga. Hallelujah. Inga ia fua mai e le pa ia i ate o tau. Ngala kusi ngai sa wai ngari o sungona. O le mea lea. O lo whapeo na festa lai mai i ovo au. Whauta. O te sue ia te ila tau ma tofo ia te ila tau. A wā pe se asembea o te whaia i le tama whina lonu. Te koe whai kau mea whamole lava. O le mea lea. O lo whapeo na feta lai mai i ovo au. Whauta, o te sue ia te ila tau.
ma tofo ia te ila tau. O te sue ia te ila tau, ma tofo ia te ila tau. O le mea ngai whai e lea kua. Inga ia whapenga o ngā makua, i o ulango ngā inga, ma e lango ngā inga, o le wala awinga, o le mea e paia. E paia le wala awinga. E paia le wha awinga. Hallelujah. E ina le sia wali inga yo e a ka mako me whaili e lengi misio ngale ngai kam. Ia wa ka me whaili. Kami ngā mako loku yo, i lesi loku ngā, e le ka ua le ngō langa le lai mga ksaungi. Ngā mako aku mako maa fukai. Ke vai e ula, i whafo kama, waku kama ka me whaili. Ma si siva ia, ma le leiloa. O lai whae vai mea ngā ula mai whafo. Hallelujah. Ngā alu ane o saunginga, kau kuleia i ar saunginga, kau kuleia ar saunginga. Ma le le malama i leo lo kai ka ia le me le whai i. O le awalia i lea le inga poloka, le saua le kua e wha manguia kangaka. O lea le ngau mai kangaka e fia manguia i le aso lea. A o le awalia e ka ame whaili. O le awalia le polo kanga le manguia o kangaka. A o lesi le me le inga wha ui e le kua au, pe wha ui e le kua oi mea wha pe aisea. Inga ia au mai e i whafo le wha pa ia inga. Ia i kākou. Hallelujah. Ia ua o aranga i kama ia. Wale o koe ia inga yuso ia. E mawhai anga pa ia le kālengi ala wali ia wā whaukua iai. Whai anga e kāanga me whairi. Ai ale pa ia oe le ke ringa le kālengi. Whai ngā kāia ngola ngonga e kangakanga le mea le ke whai a kua i. So le la whawhkai le kua ka koa uso o kākai e o so blessed. I le vai ka koa uso e misor ka koa timi le whaonga inga le kua. Ia vi ia le ri. Amen. Alu ai per ngā pe koe si ia kulisi levo. Hallelujah. E mga o mia lo whapa ia inga. O le hale mea whapa ia inga. E o ai kako mangaku e kang whapa ia inga. E se kaimi wa mangaia mea uma ai kua kunga ia umangaku. O kaleleanga umangaku. E ke loko le hanga o ia. Leska ngakara le mga ia melonga ofu ile sa. E ke hika i leska ngakara le mga ia maise e vai. A saufu e lesi marivali lau nguku e ke makua ia hika ia. O laua e makua ia e manga o le worship team e ke vivi. A ua makua ia e hika malau ku. Ke ia lewa e alu i kol toini a mafua. Mafua mai lipstick. O lai ua maku ai mangai ale mamalu le kua o pai o male nga pai e kangaka a lai ke le sa loko ai sea wa le fa ka ua lo ko lu le ofunga manga o ke sa fa ali ali fata ele os fa ali nga ofur merga ke mai amen o le ale me manga o mia fa pa ia inga ko kongu ia kako e o yo manga ko e ke manga ko e ka kaunga fa pa ia inga fa mama inga Aisea, e ke leo au nga se whaiwhi au, e ke leo au nga se loku, e ke au nga i lea kua, e ke sau ala o ia whalta, e ke sau o ia karokalo i lea kua. Lord, I am here to worship you. Lord, I am here to give glory to your name. What a grateful God we serve. Amen. Kasila le mea e ke lea ia le au misi le au misi o ngale, le au kele siang. I o le mea le o le manatu o le tangata. Hallelujah. Ale kasi le mea ua vao ia ka ngaka i le anga i le lumangai. O lai ke whaasanga le lumangai. O lau focus lai le kua ngai. Hallelujah. O lai ke whai mai se langa o le anga ngafi. Se langa o kala ka ngaka whai mea kia ui o. O le menga ngā lenga mga o le kua wha ui oi. Se i wha mamao e mai le kua ngai. Wha mamao e le kaimiri ei. Ai mai se lau anga inga le lumangai sea. E le mawhainga e alu i luma o lai ke kosoa mai a malo kua ngai. Hallelujah. Ai le i whaua e le kua ska ngaka e whaasanga i luma e o i kua maka. Hallelujah. Ngaka fau ele kua e oi luma makalongo hinga. You are always looking forward for the future. Amen. Ai langa la yeis ka ngaka le lopo le ke amen. Mai o ele ska kale o le kua ngai. O le foi kalanga aku ka ngaka le makoi makanga i o le kua ngai. A mangako le kua ngai kau ku i kau pe kau. Hallelujah. Awanga i whakangalo kua ngai nga ke ave se le mangui o lo luma ngai le ngai mai. Amen. O lo lumangai, o le menga waka penga ile kua mo oi. O lo kua ngai, let God deal with your past. Ai sea, ele mawhainga e wha sa or kua ngai. Ngā awhoi langa wha ui mai ai o ele kua sea, langa e au ngā mo oi. Hallelujah. E langa wha ui mai o ele kua mai ni mea kua ngai, e au ngā mo oi. Whaini mako au kalawau ile si aso. O la unga la mau wha malo si mele o le ola mele o le makua. Ma mo le ola I kongo se ainga e maku oki. Le se mafkanga mangi makua. O la e alu ale launga. E mo ia le mo me ingirisi ki whaonga, alang kau pangu ia le vengo lau. Mo lo vai akunga, kangi mai lea, au kalavou.
Ai umako ye leva ngo fai mai ngai kamaiki o mako kamaiki umai ngo fo mai le ai masa kamaiki ki o koe mafukai makua ua mali liu umalako makua o kua le ma o fa mo wala lo ile li la ngor kele yo kai minga o sau ai o complain ai ale mele ile kua ama o yo le ai ngo richo ke vai ko le manga i ma fukanga richo mo nga makua ela ku richo ko ko i vai long kinga selu le long kinga long aulu ele ilo le ai ngo richo ma ko yo heta i ale mele ku o kure lunga o li fafo o la ku ma ko yo kangi ya mo fai ya ile ku o le me wa e fai le mele o le me wa e fai le mele a o sa vali pele nga luenga le ku ma le fa nga inga le li e vi ya ile ku now I understand the reason why ngalenga fa ui mai ya o le ku sia e i kanga kalela anga i mai le wala lava le o le testimony le ma le fe au le o le afa malosia i la ko a wa e ma ku oki e sili aku lo ka mala le langi ngai lo ma ku ele o maku oki foi oi e ui o e se o maku ala e fio le ku o io lo ka ma o io lo kinga amen hallelujah ale me ma foi o fa ui ka ko le ku le mele inga ia o mai fa fola ngonga ia le fa pa ia inga e mai mau le vala au le ku amen a o e lala mai foi ngai kai au o e ma fau ngi la ngonga fa penga o ke fa pe ki oi nga o le ku nga ke fai me nga e mali e lo roko e ke fiu foi e asimo me o kanga o me kanso oi va penga o so songi ke oi ele mali e lo loko nga o le pa ia le akua e mali e lo loko o le pa ia le akua le nga mali e lo loko o ke le o ko ma fau ia pa va fkai le akua le wa o mai matua haleluya e ese le poko le akua e ke le ngo fai se o ko lu le poko yo Yesu haleluya ilo le leia Yesu on fa pe o makua la carry on mai ele life for kamalo haleluya longo winga ele o wala winga ele kuisia lo professor par pui o lo kamo i ele ngoi mana mi le anga ai va fkai le akua le la ku ngai makua ya o inga e fa kong winga le olanga haleluya o la kurisia sok fa ma vai ku le o kalvo winga o kai manu kau se o kama mai kala ko inga san ia e on sa yo ngai me i o ele akua o yo e ia ko foi me ale o la me ia le akua o le la walu ia felika o ko ia nga ale me ia le akua haleluya o lo akulo ma o kiliva ilo mle o sa yo le me ia ko le akua a ko fe ka ngisi mai ko fia foi sa mo le yo le me ka ko le akua ai ke lo manga yo le mero fa ka ngole ku me yo e haleluya e ke vai ke me ia ke le la po ai ke le lo faku amen ai fa uila o ele kua i me ye yo ele kua ile luma ngai ke fa pe ai le kua mongi ai ke mala malama ku ya kia unga ilo wa amen hallelujah to lead us towards spiritual maturity pe tai tu ai tatou ile meka ole makua fa le nganga ile ilo se makua fa le nganga i commitment hallelujah fai anga e commit mo fai ngo commit ala e pepe ale o langa fale anga ale mele linga manga ole ku e fa ui ka ko ka wa mi ko winga ma ua vala winga langa ele fia manga ole ku e fa ulanga luenga inga maki e manga ole ku e fa ulanga lu ka ko ma ku kua fale anga spiritually speaking hallelujah al fa ya ko le me fali mai le fa ku le me ke vale fa ku le me ka mai le ole ala le ka le si ole fa yo fa hallelujah fa mai le kua a o fa uia o i meia o ke manga o ya ke o ye makua fa le nganga asia ke le fie fa ua sa o kale si ngi pepe hallelujah a o e pepe ele fie fa ua le kua langa kale si ya ke oi amen manga o mia lo makua fa le nganga ko ke loko including myself o le kele ka usanga ke au nga ile kua e ka kauanga e makua ele aise kanga ka au nga ile kua e pepe ya so se kanga ka au nga ile kua e makua e anga ia kua ma fa makua a fa pela o se fulu ka usanga ka lunga au nga ile kua a lao ke pepe I have to check my motives I have to check the reason why I'm serving God langa ele aise kanga ka au nga ile kua iki ka usanga se kele pepe to se kangaka au nga ile akua e fa makua inga o ngole au nga ile akua e ke makua pe au nga ile akua
E ke makua i le akua pe e au aunga i le ri. A le o kupula le mea ngai ake au. A le o kupula mea ngai ake oe. Then you have to sit down asking God, what is the reason why? O le mafuanga wala yung au aunga i ake oe. O la le kele o commitment o ke loku ia sa uma. O ke halu i mea uma o ke pepe a. Ha whenga i lolo pepe. Ia kako wolunga le awala kele i mori mumu. Ha? Ala kele i lolo whewhi au le wholo ki o kua. Ala uangi au lima o leo oe o whewhi au mariko inga. Hallelujah isea. Ele o makua o le o sa. Hallelujah. Ele o makua o le loko ika. Ele o makua o le loko le whamangalo. Hallelujah. A mai le kua o le menga o ke mga o e whaui ei oe. Langa o ke mga o e whamamainga oe. Awange ei alaku i o. E wha le kongu la walu i o isea. O ngā le maai o le au le o ke whamakainga. O e o le au o le kua. Ai a mga ola le kua e whangalanga au. O le pepe sa ko le au le. Destroy le malor ki Apollo. Hallelujah. Ai pangalea. Ia ua mga o le kua e whamaka oe pe whamaai oe pe whamaai vo iau. Ia aua ele mga oe. Nga e alu makakupa i ala ia rea. Hallelujah. Aungi a vea o se au makakupa. Aungi a vea o se au makakupa. O le ale me kupu. Nga o le omo ai or ki Apollo a ele ila. Ele i whaua ele a kua e wha omo ki Apollo. Pa i omo. Pa i omo. A ele aki le me kukong. Hallelujah. Ai aka mai ali. Ia se saunga naka ko kusinga ali. Se arua mo koe mai ali ole. E nofo o ia, o le tunu ma whamamai le ario, na te whamamai nal whanau ngā levi, na te whaate e se fo ele ia te ila tau e pere au roma ario. E se lau mātai o lima whakolu walu whamolmo. Mātai o lima. To lead us towards spiritual maturity. Mātai o lima whatolu whamolmo le lava. Tawe se seu pat vi ele tu nei tai ao dato auso. Wa tau fa longo na fai mai i elo fatu le lua te tua oi. Ai ino le oi ta mai i ate oi. A o te fai atua o ia te o. Ia te o tou. Ia o tou alo fatu i oi ta mai i ate o tou. Ia o tou te talo fo i moe ua whaasawa mai i ate o tou. Ina ia fai o tou ma tari i olo o tou ta maa o le langi. O le na te whaoso i lona la i ua mi o le anga ato mai ua mi o le lei. O ia whaatoto i fo i le ua i ua mi o tonu ato mai ua mi o le tonu. Awa a whaitau te alo whatu i ua alofa mai a te o tou. Sea se tau i tau te mauai. Ia via le atua. O le kasi le mea se le kaua. Hallelujah. E mawhai o ngā lue pēr mo le akua. Ai o le kaimi o ke vai e lo fili o le kaimi whanga o ke ikai. Hallelujah. O le kaimi o ke vai e kangaka le kelang whai mele anga mai. Ki nganga whai mele le ala whai mele anga mai. Alele whai mariku spa ia. O le kasi la le mea mga o mia ai. E oe le whaakanga o nga e ui le mele mga oe le kuisea. Inga ia whamakua inga oe e ala yo fili. E le eise kersi ango e ola e whaanga inga le kua e le nyonga fili. O le kele i o kako fili. E whaonga foi er ki Apollo isi kersi ango e whema kako fili. Whaonga foi er ki Apollo isi kersi ango e lui i kauinga ai oe. Hallelujah. O le kasi voi le mea o lo whair ki Apollo. O le koe a ngai mai ai whaonga kersi ango. E koe ataka i aisi kersi ango. Hallelujah. O le mea mga o miei oe. A kupuru mea nga ia eiloa. O la tureino e le akua. Ia whaakele o nga e whamangalo. Ia whaakele o nga e alofa. Ia whaakele o nga e o sa iesea. E lea o ngā mo le fili. E o ngā mo o e kaka wala winga mai le li. Hallelujah. Amen. Ia e auange i whapenga o nga vave o nga e react. A ia e respond. Langa ese winga upunga o le react. O le react ia nga pā o le mea e kuro e lunga whaifta winga. A o low respond e ke ngofo le leia ma e whaakali le akua. Se ia whapenga o nga au mai e le akua le mea e ke kali akua i. Hallelujah. Amen. Ia o ka konga luenga i o mako aku ia o saure si ali inga hawaifi au. Ka po e sau a ka kala mare ke sau ka po e haka ka wharesa. O sa marivali ki inga ua mai ngai misi o ngale whai mai lale whai ka po e nga haka wharesa. O alako whak, o lale meua po e lau sunga i haka mak wharesa. Wha mai ele ai, you have no problem. You have no, ele sau problem ni mea nga. Ma le lei loa nginga, ora ka ngaka lea, o lau alu e lalo wharesa, ma isi whai au mea uri e ko alua. O whai au mea uri la ia, e lei loa po le harko inga su e hai. Ali liu mai lale whali. E paule me mga ombi, o le saingar ka ngaka lea, ai lei lopo wheme a su e ka ngaka uri ngi ko alua.
O le ale mea whai e lea kua. Ngā ave ese e lea kua. Ia le kangaka lea ai au mairi kangaka e kua kasi. E saingi ia kangaka lea kua kasi ave ese lor whale. Ia fo ia lale vi inga ia Yesu. Awa o ia ngā whaia. Aleluia. O laua koe fo mai a mea ko kingo le worship center ia I lalo le worship center. O laua ouna le worship center le fale o le farisa o le fangua. Ai anga whaapea le ai lea kua. Ai ke lola ko le me makaukia. Ua kau kupu e mare le fia fia. I leo mai a whainga I me pe e wā. Lea kaka ia ngofo yo. Pule a kou o le mea e manga e whai e whai. A mai lea kua le ai o lalo ai mau ai malo. E le wherua I lea kua mas kaka wha maulunga. O lalo lava. O I lalo. Langa le ko ke kauinga le kaua wha le anganga le o se kaua wha le kingo le mere ko ke kauinga. O le ala le menga kupu anga le usi kai si ufonga o le kua. O le kaimini ua ave le fale. A ua koe fo I Samoa. Koe fo I meima ua I. Koe su elanga ruenga I whapenga. On koe whainga ruenga ai. Amen. E se le ka ua o le whaakanga o le kua e whaui ka kou. A waa ka kou ui mea ia. E ke le alu alone. E ke alu whaakasi ma le kua I ko kongo mea ia. Aleluia. E ke e angela. Ia ua le kukusa le mea e sau ai. Ma le mea le ua e ange. Ai langa le kelu o whaakasi ma le atua. Praise the Lord. Ai si sau pati e vi. Ai le atua le tai au. O le si mafuanga e le yonga whaui ka kou e le atua. To teach us humility. TEUTERONOME valu fai upu e lua. Ye mana tua le ala umalava na taita ina mai ai o e Yehova lo atua. Ia tau sanga e whanga fulu I le vau. Ina ia whati ngā ina oe. Ma tofo ai ia te oe. E ilo ai mea o ilo loto. Ya, amen. Whaftai. Amerikala le akua. Ia e manga kua le mea ngau ave se inga mai hei oe li Israel. Ngā alanga au whaauia oe le melenga au whaauia ai oe. E ui e kele mga oe. Ai ngā au kofo inga oe po o whea le mea le ka o koilo uloko. Ngā au mga o sei whaui a kua I le wala lea. Se I au vai po o whea le mea le ka o koilo uloko. Hallelujah. Amen. Kei loi, e le mawhaionga e lafi le a kua I lo uloko. E le mawhaionga au lafi I luma o le atua I lo uloto. Hallelujah. E kei me e se au pula e whai le a kua e se le mea le ka o koilo uloko. E kai me e se ame ala ke whai le kua e se le mele ka o koilo uloko. Ai whamarika ala le kua ia Israel, ia Samuelu. Samuelu e ngaka ala wa ai fafo mai au e aki ai kongo le loko. O ke lewa ai le maanga I o lo wafu, o ke lewa ai lo whaikingo, o ke lewa ai le mele I lo mangaku, o ke wa ai le mele ka o koilo uloko. A whai foi la au whirwhiringa, e whai au whirwhiringa e peisi le mele ka o koilo uloko. Mai la marika ala le kua nga whai whamai. Ia silia onga leo inga seisi lau loko. Ngai lo le leo inga seisi a mea. Ai sea, e le se mea le e fia whaonga ai e kākou e le akua o ka oko I kākou loko. E le ai ma se mea le o lo ka oko I kākou loko. Ai alanga manga o le akua e wha le lei lo kākou loko. Langa kau ke mangui ai, mai kākou ke iloa kua I whai le akua pēa kākou o mai. Amen. O le loko maua lalola. O le mea e whapenga o ngā manga o ile akua ia ke oe. Manga o ile akua re kangaka le kaukala aku. Hallelujah. Ia, o hau ia o kangaka e while e mua e le se kangaka ngā o ia. E mawhaianga e le ngā o ia o lau wha mawalunga ia. E mawhaianga le engi au kala e whai e kaimi o whongo ma kaimi o aonga o le maloki ai o ngai au mea e whai kua. Hallelujah. Ai whamaina le akua o le loko ale meo ke wa ai e. Po le ale wa ai whakau wa o kangaka ia ke oe. E lako ale akua wa ai lau loko. A metu lau loko mele mga oile akua. Ave oi. Hallelujah. Ai le ise o ngai wa penga o nga kele ia o kala ma kele ia upu. Ai saule akua wa ai mai lau loko. E le metu lau loko malanga finga ngalo. Malanga wiol. Hallelujah. O le mea nga ele wala winga o se kangaka. Hallelujah. O le ke alala mai, ele wala winga o se kangaka. Nga wala au a o ele akua ele iai o le mga walo ki ngā. Po le alavar koe ngā whangau mai iai. Nga wala au a o ele akua auanga le mga o le akua ia ke oe. E ke le auria marika heaole ngei. E ke le ngofo marika heaole ngei. So I want you to know that God has a purpose and has a plan for your life. God has a plan and a purpose for your life. No matter what people say about you, I want you to believe that God has a plan and has a purpose for your life and your family. E iei mga kole a kua ia ke oe. So iei ke vai whakauwa ia ke oe. Kulai, it's about time for you to stand up and say, enough is enough. Enough is enough. No matter what you are going through in life,
e le pei singa le whaauinga o i mea o lai ke ui ai. E le pei singa le whaauinga o i le mea lai ke ui ai. Pe whainga ka, pe ki ngā, pe le lei, trust in God and His plan for your life. Teach us humility. Aran whai upa surmo le ongo whamulmuri. Ia whanga ia te oi le mana i le vau. O le mea na le iloa e o tama, ina ia whaatinga ina oi, ina ia tofo ia te oi, e whaamanuia ia te oi i o tau sanga muri. Praise the Lord. Auange i e oki le vao, pe ke sasi le vao, pe ke le o le mea kaungu ngā wha, moe le akua ke kaungu iai, inga ua e le iloa le akua i ko kongo le mea le wha ui ei oi. Auange ia wha inga le wala aua le akua ia ke au po oi, inga ua e le malama i le mea le wha ui ei oi le akua. Kusa pe ke ui whainga ka, pe kako ke ui mea ke le fia ai, ia ku mau pe le vision ngā wako le akua ia ke oi. Aisea, langa le mea ngar ki Apollo e mua mga o sali ese olea, sali ese o le vision. Hallelujah. Ngā mau ar ki Apollo e o samasongi o le ale menga mua, e le ka kipir ki Apollo limo samasongi kulau le pai o le akua. A le ale menga mua fai, ka sali ese maka o samasongi ese a. A wā o le kaimi e lusi ele vision, o le kaimi fōri ngā e ki aru ka au kango ai. Hallelujah. O le kaimi e le ai sau vision, e le ai sau vision, pe le ai se whaalinga e wako le kuia ke oi. O le kaimi fōi ngā ngaonga e sa vali ai luma, aua e le iloa le mele ke anga ai. Hallelujah. So o le ale me mga o mia e oi. Auange i e whango i le ala onga o lou le malama le mele whaau i oi le akua. Hallelujah. You need to understand. You need to know. Le mea le whaau i oi le akua o le mea ke le lei ai. E le aima se kaimi e whaau i oi le akua se mea ke le anga hai. E le se kaimi e whaau i oi le akua se mea ke polonga hai. So se kaimi e ke ui e se me whapenga o ngā ka penga i oi le kua, ia e o ngosai, ma ia e loko kele, ma ia e whamalosi, pe o ngawhai o mose ia i o sua, ia e loko kele, ma ia e o ngosai, au e ke whakepe ke pai, o lou akua, o lou uinga, lou wola i longa au kau makau o lo iei mi o kong. A e viu, mainga la testings ma trials, i le viu o le akua, you will understand and you will be amazed. I me whai le akua pe a mahe a le period lea. Langa e le whaawia o le akua i lo o langa a koe i testing and trials. Sometimes you give, sometimes you receive. Hallelujah. E le ma whai onga e give se mea ke le receive. You can't give something that you don't receive. E le ma whai onga e a vea se whangu vai pe ale o yeisau whangu vai. E le ma whai onga e a vea le alofa pe ale o yei le alofa ia ke oi. E le ma whai onga e a vea le loko whamangalo pe ale eise loko whamangalo ia ke oi. Hallelujah. E mga o mea lo receive before you give. Hallelujah. Mea langa e mga o ile kua e whaahui ka kou i mea whaapea. Inga ia ka kou kalia, ai ka kou kere ia wakuinga. Praise the Lord. Amen. Dela ko kiki a uma ka ko la uma ka ko auso. Hallelujah. To prepare us for eternity. Luol korinito e whawhau po sumare fiku. Kasi le mafuanga e leionga whaahui ka kou ele kua. This is the other reasons why God takes us through character refinement process is to prepare us for eternity. Hallelujah. O lo kako wala winga, ele o se mea e ngaka mai kai au. Ele o se mea e ngaka mai kalak kai au. O le mea e whaavavau. Hallelujah. Ai panga lea le whangoa ngoa i resi kaimi. Ua kele aku ka ngaka kersianga ua ngau i mea ele e whaavavau. Ngai lo mea e whaavavau. Hallelujah. Ua kele aku kaimi o isi kersianga, including me. E whapengao ngau ai mea e pala. Ai le kuri makai mea e le pala o le ola e whaavavau. O isi ka ngaka ua ngau mai e le loku ma mai saunginga. Au leo koe ma whauwhau ngai e le ola e whaavavau. Hallelujah. Au e au ngai le kua ma whauwhau le mea e ke kaungu ui ai. Au ngai e oki le ala o ngau ngalo ia ke oile destination ma le promised land. Hallelujah. E ke seva le akua, ma e au ngai le akua, a o lai ke focus lava i le mea e whaavavau, o le ola leo au manga au mai ala ia ke riso Yesu. A ke le ilore kai mea ngai mai ele le rapta marisi kianga, ai a saule si kianga ai ka kou leo. O ia we e. O ai o ka kou e fia ui, nge i pua ngau au manga kalango ingar kusia whaaringa. Hallelujah. O le mea ngai mga o mia ai, au ngai e whakire ala. Au e whalonga kua e kau vai le ala le anga i le promised land. Kui lunga ka whikawhi lo ofu. Whai le kua, take me there, Lord.
take my hand and lead me where you want me to be. Ave lo lima kai ka ia ole me ke manga o ile kua fa mol molesea. Ele ma fayonga e fayolo wala winga e ngoa male kua. Ele ma fayonga ave lo fa winga e fa penga nga ma fayonga e alu e ngoa male kua sea. Langa lo fa winga ma lo fa winga o a Jehova ia. Amen. Hallelujah. E fai kau mana ka ko kusi le fa mol mole lava. Lua ko ni te fa fa pe sumar fiku. Awalo ma tau pua nga ma sangia ma le vave mavai. E tupu mai ai mo I mātou le manuia. Ma mafa ma le matuasi siri e se malava. Ma le wha vau. Ia nga. Mele ka ko ke ui ai ele ongi mea whenga ka. E ui lawa whenga karka ko wa ai. Onga e whaisi ma ka ukia o le mele ka ko ke wa ai ele kingo ngei. Hallelujah. Ai wha mai e sili aku le mea o lo whaakali mai. Ngai lo le mele ka ko ke ui ai. Au sila kaimi. Wa e whiwa e pamu aku le au kirisi yango. E sili aku le mangu ina lai whaakali mai ngai lo le mele ka ke ui ai. Maybe you're all right. Maybe it's how ele or kemi langa lele o yese kupere penk. Ele or kemi langa lele vesi for ngi ai. Ele or kemi langa lele leisea. Mama I mai ai. Hallelujah. Pe wa kele aku o fa fika uli ngai lo le aku malanga polo misile ka oko. Hallelujah. Amen. Ale fe mai o meia ka ko ke ui e mama sangia. A ole manguia le fa kali mai ole me siri aku. Ole me maku ya me fa kali mai. Hallelujah. Ole manguia so a fa uila o ele kua ingi mea whainga ka inga I wha penga o ngā ave esteile la pisi ma ave esteile o kauka ia e kalia mane loko mawalalo aisea la ngai I uange I le vi inga o le kua mane mamalu o le kua a ko ai mane wha manguianga le kua e ke lele la unga mangaku ngai kaimi ala le wha singo manga le ngā pa ia wa umar ka ko la unga le ka ko auso ngai kai au o ke le isau e wakule upu ia ki oi. O le upu a ngā sai ko kongu ia ki oi. Le ua o koe wha malosi a koe ia ki oi. Because you have the word. Mele ngi kai au. Ie loko kele. Ie wha malosi. A wha ui ka kou e le kua I me ka kou ke ui e. Ie iloa. E iai longa mafuanga. I le suafo Yesu. Amene. Te te tūlai mai ni tai au. Hallelujah lo. Tele mana oe e alu leva noa lea. Wa o te tonu o le upu lea wa mai mo tātou nei tai au. O le upu mo le to tele o tātou. A me la e wha vai ai oe wa e wha vai ai lau savalinga I le atu. O a me la e te ui ai wa e wha vai ai. Awalu ale launga le fo te mafofa wa la ofisili le na fai le atua. I said, Lord, what happened to my heart? The very organ that supplies life. O tele I fai ala I sesi o fo ya so tele I fai I sesi. Tele I fai fa tasi se tangata ele mele no go through, right? Mai ano vem mal tausanga lente nei o mai teimile nei a recover. O te le ito e moe se moenga o te moe e lunga no foa. Ba ele me fai no moe. Ele fai no ta oto e lunga le moenga. I had so many questions to God. Mela le tai au le nei. O se a le vaenga o le launga o lo pa ia te oe. O afa I mena e te ui ai wa e wha vai ai ia. Awa te alu le fale ele I whaise te talo wha pitoa. Ina I e wheso soania ia to ai ia awana I muta lau savali. A ia e o ele melen ta o le whai launga le meta o le destination. I am grateful to God because I know that God is in control. Awau te le malam lama fo ia ule mena le fa ui ia ule tu le mena to ui ai. Le na taimi o le tinga o lo mai o lo tinga ina ia. But I accepted the fact that life is about struggles and trials and whatnot. I'm slowly recovering. I think I understand what God said.
Langa yei la utala na fai le atua. Ai wa avea lo o fia le lalolangi nei. Ma mea o lo o fia o te alu te taalo, o fia te alu enjoy le life. Fai mei lo mafo fausepi you have done what you've set out to do, so why not relax and enjoy life? Ai fai mei lo male atua, o le atao firo la oe langa wei le fa longo le meno fatia oe. Le ala na tupu ya le mele o te fia o te alu e fai. Ana no fai le atua, o te le to e alu se aso lulu se mala ta polo le aso lulu spend ma oe. Ya walu ato e alu mala ta polo le aso lulu e tu le men fai mai le atua. Mai le atua la fa hui o se ya o he. Ya le ala fa aftai le atua o tutu e vai oe. E to tele tangata ele tutu sa male mele o ia uia. Ai ese fo le mena te uia oe. Wa fa vai oe, wa fa la velave le vala awale atua e to le mele. Come this morning. Don't go home with that, because otherwise it will destroy you and your journey. The goal is to arrive safely at the destination that God had always intended for us. I ask you to come and stand here. If you want the Lord to help you, to carry you through, then come. You don't have to worry, and don't you be. Joy comes in the morning. Troubles they don't last away. For there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, I love don't stand there. you don't have to The best is yet to come. But the
Hallelujah, Lord. Which I believe it's very crucial. That is your will. Lavea lo vola lo faitalia. Ile mea laiva la awaile tua ilona finangalo. Hallelujah, Lord. CEO ni mai le tu. If you can surrender your will to the Lord, if you can say, Lord, I lay down my will and I take up your will so that your will may be done in my life. Because I tell you, because we have taken our will and take it together with the will of God. If you can say, Lord, I lay down my will. I take up your will so that your will shall be done. Hallelujah, Lord. I want to offer you to us the talo. I man yellow the talo or yau lava upu. It's a fire oil to Tama or the Tayao ne or lay down the wheel or a two eel wheel. I'm gonna pick up your wheel. I'm gonna take your wheel as my purpose, so that your will may be done. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Today is the end of my will. Let your will be done for me. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Blessed be the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord. O mea ia whaawi e tātou e lea tua. Wa whaala vela ia te oe. Wa e whesilingi ia fo lea tua po whea oiai. Wa e whaape fo lea tua po lea ele me lea tupu ia te au. Wa ui e mea nea. Leo tātou whaalongolongo le upo lea tua le tai au le nei. E whaawi tātou e lea tua e le afi. Hallelujah, Lord. E refine e tātou. E whaale lei e tātou. God, take us through the fire in order to refine us. It refines our characters. It refines our heart. It refines our mind. It refines everything that is not of God. Hallelujah, Jesus. Because the purpose of God is to have you the most righteous, the most amazing, most clean, most perfect being on the day of resurrection. To stand before God. So the Lord takes us through the fire. Hallelujah, Lord. For this time I ask you to lift up your hands to the Lord and say, Lord, I thank you for the fire. I thank you for the fire I go through. Hallelujah, Jesus. I thank you for the struggles. I thank you for the things that I go through in life. I thank you for the testing and trials. Hallelujah, Lord. For all circumstances, for this is the will of God. Hallelujah, Jesus. I'm not going to question you no more. I will just take it knowing and understanding that I have faith in you and trust in you, that you are in control, that you never lose control. Hallelujah, Lord. As long as God does not lose control, everything else shall be fine. Everything else will be all right because God is in control. And as long as He is in control, hallelujah, Lord, you shall be fine. Hallelujah, Lord. Meshach, Abednego, oh, hallelujah, Jesus. They went through the fire. Hallelujah, Jesus. And as they went through the fire, Jesus came into the fire. And out of the fire they were refined. And out of the fire they were refined. Hallelujah, Jesus. Trials. Hallelujah, Lord. For this is the will of God. After testing and trials, the Lord will take you safely to your destination. Hallelujah, Jesus. In your own words. Your own words. Say, Lord, I thank you. I thank you for what I go through in life. I thank you for the testing and trials. Thank you for everything that I go through. I bless you, Jesus.
So there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean, so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. You are Jireh. You are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. Lift up your hands and sing. Jireh, you are enough. Hallelujah, Lord. Si o lima le te talo, fai te talo mo tātou. Hallelujah, Father. Tama, i mea na ui ai, nei masina e fia. Whaftai ale atua i lau, wha mala malamaina wa. That the things we go through in life, it's a process of refining us. And Father God, we shall praise you for what we go through in life. We shall give you the glory, Father God, because we know that you are in control of every situation. O te walau foi ta mā mo nai, mo I lātou nei o ta māma tina o uso ma tō whawhine ma le whanau. Le atua ia e whaaloto tele ia I lātou. Te talaina o lātou mata e wa ai le atua I le matango fio me mātou te ui ai. A wai te le tu lafo ina I mātou. You have promised that you will never forsake us, nor abandon us, Father God. And for that we know that whatever we go through in life, we're going to put our trust in you, Father. Mātou te whātua tua ia toi. Whāloto tele ia I lātou. Whāmanui I lau whānau ni nei tai au. Maua lunga sauvi inga lea tua. Satani wa e mā. Wa e mā wa le ai se me ma whaia nai whaia. Awa wa wha mā lama lama I lau whānau le tai au le nei ta mā. O lo e soi fua. E le ma whaia na e tū la fo ina I mātou. We thank you. We ask you to bless your people this morning. In the mighty name of Jesus. See your name by fire. I receive the message this morning in the name of Jesus. I give you all the glory and honor and praise. Le aisi alofa sili.
Hallelujah, Jesus. Ele aisi alofa esili. Hallelujah, Lord. Si olima mai fafitai le tu elona alofa. I thank you, Jesus. I thank you for your love. Ele aisi alofa esili le nei alofa. Hallelujah, Lord. Ele aisi alofa esili le nei alofa. Ele aise alofa esili atu nai olo alofa Yesu ia te au. I've on our lofa. Lord, I want to thank you for your love. Died on the Father only. Hallelujah, Thank you, dear Holy Spirit. We bless you, we love you, and appreciate you. Hallelujah, Lord. Amen and amen.